میزان اندیشه. تحلیل و بررسی موضوعهای داغ روز از دیدگاه کارشناسان ساحه. میزان اندیشه، برنامه تحلیلی تنقیدی در رادیوی فرهنگ با زیورشاهی اختمشاه. салом шунавандагони гиромӣ, дар барномаи навбатии мизони андеша доир ба тарзи дуруст ва босифат консервакунонӣ аз меваву сабзавоти тару тозаи ватанӣ ба шумо маълумот медиҳем. дар барнома суҳбат ва маслиҳатҳои мутахассиси соҳа дар самти мазкур ҷой карда шудааст. бо мо бошед. шунавандагони азиз, боиси хушбахтист ки имрӯзҳо аллакай меваву сабзавоти тару тоза дар боғу токзори саросари шаҳру навоҳии мамлакат пухта расидааст. албатта самараи он аст ки дар растаҳои бозорҳо низ меваву сабзавоти аз ҷиҳати экологии тоза фаровон мебошанд. бо истифода аз фурсати муносиб занону кадбонуҳоро лозим аст аз фаровонии меваву сабзавоти ватанӣ самаранок истифода намоянд, яъне баҳри зимистонгузаронӣ аз ҳар навъи онҳо дар шароити хона ба таври консерва дар зарфҳои мувофиқ захира намоянд. шунавандагони гиромӣ, инҷо дар суҳбати мо ҳастанд омӯзгори собиқадор декани факултети агробизнеси донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур зоҳиршоҳ неъматуллоев, ки ҳоло доир ба аҳамияти консервакунонӣ дар шароити хона ба шумо маълумотҳои муфид медиҳанд. мақсади консервакунонӣ меваи сабзавот равона шудааст ба нигаҳдории давомноки маҳсулотҳои ғизоӣ. яъне азбаски бештари маҳсулотҳои меваи сабзавотӣ дар намуди тару тоза нигоҳдории давомнока соҳиб нестанд, бо роҳи коркард мумкин аст ки аз онҳо маҳсулотҳои консервагӣ истеҳсол карда шавад, ки нигаҳдориашон 6 моҳ, 1 сол ва баъзан то 3 сола давом карда метавонад. моҳияти консервакунии меваи сабзавот дар он аст ки пеш аз ҳама маҳсулоти ғизоӣ дар шакли ғайризинда қарор дода мешавад ва ба ин роҳ маҳсулоте ки ғайризинда аст ва аз муҳити иҳота карда шуда ҷудо карда шудааст, дар дохили зарфи ҳавоногузар маҳкам карда шудааст. дар ин гузаштани равандҳои ҳаётӣ қатъ мегардад, дар ин гузаштани процессҳои химиявии дигар реаксияҳое ки ферментҳо метезонанд қатъ мегардад. барои консервакунии меваи сабзавот дилхоҳ меваи сабзавотро истифода бурдан мумкин аст, лекин аксаран меваи сабзавотҳо истифода карда мешаванд ки дар шакли тару тоза нигаҳдории онҳо мушкил аст ё ки кӯтоҳмуддат аст, талафёбишон зиёд аст ва ба коркард бештар онҳо равона карда мешаванд. дар шароити Тоҷикистон ҳам дар шароити хонагӣ, ҳам дар шароити корхонаҳо аз сабзавотҳо агар диққат диҳем, бештар помидору бодринг, дигар сабзавотҳо, аз меваҷот себ, нок, ангур, биҳӣ, он чизе ки дастрас аст, он чизе ки фаровон аст дар давраи мавсими оммавии ҷамъоварӣ арзон аст ва коркард ё ки ба консервакунонӣ бештар фарогир карда мешавад ва маҳсулотҳои консервагӣ истеҳсол карда шуда дар вақти омода кардани маҳсулотҳои консервагӣ якчанд омиле аст ки ино бояд ба инобат гирифта шаванд. пеш аз ҳама якум омил ин сифати худи ашёи истифодашаванда аст, яъне мо бояд дониста бошем ки агар ки барои консервакунонӣ мо ашёи хоми бесифат истифода барем, албатта маҳсулоти консервагӣ мо ба сифати баланд ба даст намеояд. дигар омиле ки таъсир расонида метавонад ин дастурамал ё рецептура меган, яъне вобаста ба он ки кадом маҳсулоти консервагӣ аст, як меъёрҳои муайяни истифодаи ашёву маводҳои ёрирасон аст, аз қабили намак, шакар, туршии сирко, хушбӯйкунандаҳо, мисол адвиётҳо, дигар ҳамин ҳамаш бояд аз рӯи меъёр истифода шавад. дар адабиётҳои илмӣ бисёр дастурамалҳо тартиб дода мешаванд. дар шароити хонагиан ҳар як шахс, ҳар як ҳайвони хона метавонад ки вобаста ба таб завқи худ ва хонавода дастур тартиб дода аз рӯи он омода кунад маҳсулоти консервагӣ ки барои фасли зимистон ва баҳор аз он истифода кардан мумкин аст. дар шароити хоҷагиҳои мо кадом меваи сабзавотро бештар консерва мекунанд? аз рӯи маълумотҳое ки мавҷуд аст, зиёдтар мисол аз сабзавотҳо мо номбар кардем ки помидор ва бодринг зиёдтар ашёи коркардшаванда аст. мисол аз помидор мо агар қатем наздики 5-6 намуд маҳсулоте ки васеъ истифода мешавад, аз қабили хамираи помидорӣ, аз қабили мисол помидори дар намак хобонида шуда ё ки дар сирко хобонида шуда ва дигар намудҳои консервагӣ барои омода кардани хӯришҳо. аз меваҷот албатта вобаста ба хоҷагӣ аст. дар хоҷагӣ аст ки себ
арзон аст ё ки дастрас аст, зиёдтар себ кор кард мешавад. ё ки дар хоҷагӣ аст ки мевои донакдор, зардолу, шафтолу, гелос, олучаву дигар вобаста ба анамон хоҳиши хонаводагӣ бошад, зиёдтар мисол истеҳсоли нушобаҳо ба роҳ монда мешавад, хӯришҳо ба роҳ монда мешавад, истеҳсоли мураббо ба роҳ монда мешавад. Дигар маҳсулотое ки дар фасли зимистону баҳор аз онҳо имконияти истифода бурдан аст. хуб аз консервакунонии себ ёдовар шудед шумо кадом навъи себ бештар мувофиқ аст дар ҳолати консерва? албатта вақте ки мо маҳсулоти консервагиро дар ҳолати ғайризинда қарор медиҳем, яъне барои консервакунонӣ он муҳити ғайризинда мешавад, ин ба муҳлати нигаҳдорӣ вобаста ба намуди маҳсулот аст. мисол нушобаҳо аксаран 1 сол, мисол маҳсулотое ки бо қанди зиёд омода мешаванд, мураббо, павидло, ҷем дигар метавонанд 2 сол 3 сол ҳам таъсири омилҳои берунаву раванди технологӣ халалдор нагардад, он метавонад ки 2 сол ҳам зиёд бо сифати баланд нигоҳдорӣ шаванд. ва ашёи истифода мешуда чӣ қадар ашёи хом дар таркибаш маводҳои ғизоии зиёдтар дошта бошад, барои коркард ин хуб аст. зеро ки мисол қанднокии себ агар баланд бошад, мо сарфи қанда дар истеҳсоли мураббо аст ё ки нушоба мо кам карда метавонем. ин ҷиҳатҳошам бояд байнобар гирифта шавад. яке аз меваҳое ки кам дар шароити мо консерва мекунонанд, ман фикр мекунам ки меваи анҷир аст. меваи анҷирро бояд кадом тарз кати мо консерва кунем? албатта аз меваи анҷир аз ҳама мураббои нағз мешавад. дар тиби халқиян бисёр ҷиҳатҳои табобативу парҳезии анҷир ёдрас шудагӣ ҳастанд. яъне он хусусияте ки дар меваи тару тозаи анҷир ҳастанд, дар мавриди коркард кардан агар як ҳиссаи витамину баъзе пайвастагиҳои ноустуворшон кам шавад, лекин дигараш боқӣ мемонад ки ҳамчун ҳамон хусусияти парҳезиву табобатӣ доштани ҳамон маҳсулоти коркардшудаи онанд, ин метавонад ки истифода шавад. ягон бемориҳои аз таъсири хунукӣ осеб дидаву дигар албатта ина тавсия мекунам. хуб тарзи омода кардани ҳамон чӣ гуна аст? мо бояд бисёр ҷӯшонем ё чӣ гуна бояд бошад? вақте ки мо пухтани мураббо мегӯем аз анҷир ё ки дилхоҳ меваи дигар, беш аз ҳама процесси раванди асосӣ дар инҷа ҳамон ҷӯшонидану дам додани маҳсулот ҳастанд. барои он ки процесси ҷӯшонидан оби таркиби маҳсулот бухор мешавад ва дар мавриде ки об бухор карда истодааст ашёи консервашаванда, қандоба ҷабида гирифта наметавонад. яъне барои ҳамин раванди истодагарӣ кардан аст. яъне баъди ҳар як ҷӯшонидани 10-15 дақиқагӣ бояд ки то 1 соат 2 соат ҳамон маҳн шавад процесс, яъне каме хунук шавад, ҷабида гирад қандобро дар таркиби худ, баъд боз дуюмбора ё сеюмбора ҷӯшонидани маҳсулот мешавад. ман дар адабиётҳои илмӣ усули яккаратаи пухтани мураббо аст, усули бисёркаратаи пухтани мураббо аст. дар ҳамин усули бисёркарата вобаста ба намуди мева мумкин ки 2 маротиба, мумкин ки 3 то 4-5 маротиба пухтан, ҷӯшонидан, дам додан, ҷӯшонидан, дам додан то марҳилае ки мисол барои мо қобили қабул аст. яъне ғафс мешавад шира, барои ба зарфҳо пур кардан омода карда мешавад. дар ин марҳила бояд ки дар ҳолати ҳамон ҷӯшида истода карати охирони пухтани маҳсулот бояд ба зарфҳое ки таъмиз шудаанд, сарпӯшҳое ки таъмиз шудаанд аз зарфҳо пур карда маҳкам карда шавад. ва дар шароити хона бисёр як усули оддии таъмизгардонии ҳамон зарфҳои маҳсулоти пур карда аст ки мо метавонем ки баъди ба зарф пур шудан онҳоро дар ягон адиёл аст ё ки ягон ман чизи матогие ки гармиро нигоҳ медорад, агар печонида як муҳлати муайян ҳамон гармии пур кардааш дар он баистад, як усули таъмизкунии ҳамон маҳсулот мешавад. ин кор дар шароити корхонаҳои саноатӣ ба воситаи автоклаву дастгоҳҳо амалӣ мешавад ки ҳатман саноат барои он ки кафолат диҳад бояд ки таъмиз кунад маҳсулота. маҳсулоти таъмизшуда кафолат аст ки чӣ микроорганизме ки дар сатҳи зарф аст, дар дохили зарф аст, зинда монда бошад, дар ин процесс нест мешавад. дар шароити хона мумкин аст ки бо ҳамин роҳи оддӣ ҳамон процесса амалӣ кард ки кам маврид аст ки аз маҳсулотое ки рецептураш риоя шуда бошад дар мавриди истеҳсоли мураббо ягон вайроншавии мураббо ба амал омада бошад. агар ки қаннокӣ паст дошта бошад, метавонад ки тур шавад ва ин процесси нохоҳам аст. хуб мегӯед ки зарфҳои консервашударо умуман ҳамон банкҳои хобонидашударо мо бояд дар кадом ҳолат дар куҷо нигоҳдорӣ кунем? як чизи дигар аст ки бисёр ҳолат вайрон мешавад, банкҳо кушода мешаванд ё ки дам мекунад. маълум аст, вақте мебинем маълум аст. албатта сабабҳои вайроншавиан гуногун ҳастанд. сабаби асосии вайроншавӣ зинда мондани микроорганизмҳо метавонад бошад
ва аз берун даромадани ҳаво, яъне агар сарпӯш нодуруст маҳкам шудагӣ бошад, аз берун ҳаво медирояд, ҳамроҳи ҳаво микроорганизмҳо ҳамроҳ ҳастанд, онҳо дар муҳити маҳсулоти ғизоӣ, яъне ғизогирӣ сар мешавад, процесси ҷудокунии газ сар мешавад. газ ки ҷудо шуд, ҷои аз ҳама сусти ҳамун зарф ҳамун сарпӯш ҳастае ки бо роҳи фишор додан, яъне агар мо ҳамун зарфи маҳсулоти вайроншударо назар кунем, сарпӯш дам мешавад, яъне фишор аст аз даруни дохили зарф, фишоре ки аз ҳисоби газҳои ҷудокардаи микроорганизмҳо ҳастанд ва ин фишор водор мекунад ки резини сарпӯш ё ки сарпӯш аз танаи зарф ҷудо шавад. агар ки микроорганизмҳо худашон зинда монда бошанд, сарпӯш маҳкам ам бошад, дар ин ҳолат ҳам ин процесс ба амал омада метавонад, яъне газ ҳастае ки газ аз ҳисоби микроорганизмҳо ҷудо мешавад. ҳастае ҳолатҳое ки гази сарпӯшҳо аз ҳисоби реаксияҳои химиявӣ вайрон шавад, яъне ҳамон сарпӯш ҷудо шавад. дар ин ҳолат ҳам газ ҷудо мешавад ки гази гидроген аз натиҷаи ягон реаксияи химиявие ки мегзарад, қанд ягон маводи таркиби маҳсулот мегзарад, дар ин ҳолат инҷадан гази гидроген ҷудо мешавад ки гази гидроген боиси аз ба вуҷуд овардани фишор шавад ва паридани сарпӯшҳо шавад. акӣ дар шароити хона ман дар амборҳои нигаҳдории маҳсулоти консервагиам ҳарорати нигаҳдории маҳсулоти консервагӣ аз 0-2 градуси плюса то 20 градус плюса муқаррар шудааст ки ҳамон намнокии ҳаво 70-75% бошад кифоя аст. яъне ҷои намнок да агар намнокии баланд доштада мо маҳсулоти консервагиро нигоҳ кунем, боиси занг задани сарпӯшҳо мешавад. агар ки ҷои ҳарорати баланд ҳарорати паста нигоҳ дорем, ин ҳам таъсири манфии худа мерасонад. яъне ҷои нигаҳдории маҳсулоти консервагӣ бояд бинои хушк, шамолрас, дар баъзе ҳолатҳо ҳатто рӯшноӣ бевоситаи офтоб надароядам хуб астае ки аз таъсири рӯшноиам баъзе консерваҳо ранги табиишона аз даст медиҳанд. мисол агар помидор ва бодиринг ранги сабз дорад табиӣ, ки дар вақти рӯшноида нигоҳдорӣ кардан ранги ҳамон тағйир ёфта ба тарафи, яъне таъсир мерасонад равшан, ҳамон диққатҷалбкунандагии ҳамон маҳсулота аз даст медиҳад. خب امروز که فصل تازان حالا هم حکم فرماست و در محیط ما بهترین میوه و سبزیجات تر و تازه دسترس هم برای همه ساکنان، شما برای بانوان، برای ساکنانی که بسیار خواهش دارند میوه و سبزیجات گوناگون کنسرو کنند چی توصیه میدید؟ البته توصیه چنین بده میتواند که پیش از همه برای آماده کردن یگان محصولات اولا یگان معلوماتی درست از بر کنند. بعضا حالت‌های میشود که باعث سر زدن به هلاکت رسیدن آدمان میشود از محصولات کنسروگی. برای همین کدام محصولاتی که خطر زیاد دارد خوبتر است که آنها در شرایط خانه آماده کرده نشوند، زیرا که اون پروسس‌هایی که در شرایط کارخانه‌های صنعتی عملی کرده میشود بعضیش در شرایط خانه عملی کردن ممکن نیست، غیر امکان است. برای همین در شرایط خانه پیش از همه تازگی باید رعایت شود که در کنسرو کنونی تازگی این یک عامل اساسی است که اشیاء خام، ظرف و همون وسیله‌هایی که برای پر کردن، برای تیار کردن پختن محصولات است، این باید در حالت تازه و بی‌ضرر قرار داشته شده باشد. حتما ظرف‌ها باید درست تمیز کرده شوند، درست شسته شوند، آبگردان کرده شوند. بعضا در آفتاب خشک میکنند که اینن یک طرز استریلیزاسیون است، یعنی همون نور آفتاب، گرمی آفتاب دارای همون نورهایی هستند که باعث نشوی میکروارگانیسم میشود. درست باید پیش از پر کردن به ظرف هر یک ظرف نقص کمبودیش دیده شود که در حالت به ظرف نقص دار اگر ما گفتیم راخی به نهایت خوردن باشد، هوا که درآید محصولاتش وقت در اون ظرف پایدار نمیموند و باعث ویران شوی میشود. دیگر ترتیب تیار کردن هر یک عملیات و هر یک کاری که در کنسرو کنونی است باید وقت سرعت معین خاص صورت گیرد، اینا هم باید رعایت کرده شود. یعنی اگر از حد زیاد پر نکردن ظرف و از حد کم پر نکردن ظرف یا که رعایت ریسپتورا، استفاده بری اشیاء با صفت، اگر همه اشیاء خام و با صفت باشد، ترکیب نمک در خاک باشد یا ترکیب چسناک مون وایران باشد، سرکیاز مون وایران باشد، باعث ویران شوی همون یک پورا محصولات میشه، محصولاتی که در یک ظرف. برای همین همه
همین پای در همین عامل ها باید به نظر گرفته شود که در نتیجه بعد ما به اون مقصد نهاییمون رسیده میتونه که استحصال محصولات به خطر با لذت یا که ذخیره برای مدتی دوامناک وقت شده میتونه. تشکر زیاد. خوب اینجا یک نقطه بسیار خوب رو شما به نظر گرفتید. در صحبت خود گفتید که بعضا محصولات ها هستند که در حالت ویران شویشان اگر استعمال کنیم حتی به سلامتی ما خطر زیاد دارد. کدام سبزوات یا میوه‌جاتی که در حالت ویران شویش انسان رو با کسلی‌های وزنی یا با حتی به مرگ برمی‌رساند؟ بله، در کنسروهای میوه سبزواتی خطر اساسی ایجاد میکند سپورهای بتول تقسیم میگن، بتولیزم. این سپورهایی هست که در ادویات‌های گوناگون پیچیدگی است. زیادتر در محصولاتی که در مردم ما اکرای بویمجان میگن، تحلیل نشان میده که در همین زیاد است و بعضا در محصولاتی که از کنسروی پامیدوری آماده کرده میشود مشاهده میشود. لیکن تاثیر مرگواری این زهر در اون است که به تارهای عصب تاثیر میکند و زهری مقدار کمی زهری آن میتوند که وابسته به ایمونیته آدمان تاثیرش میرسد. ببینید که حالتایی میشود که از زمان یک ظرف 5 نفر استعمال میکند، دوتاش باعث مرگ میشود، سه‌تاش با سبکی یا که با میونگی همون بیماری را همون و پس سر میکند. یعنی خوبتر است که همین اکرای بویمجان در شرایط خانه تیار کرده نشود یا که چقدر دقیق درست کردن در کار که محصولاتی به خطر ما به دست. یعنی بانوان در تیار نمودن اکرای بویمجان باید که با دقت باشند، با همه قاعده قانون‌های کنسرو کنانی رعایت کنند. بله، اینان باید به نظر گرفته شود و بدبختیش همین است که به شکلی آشکار شونده نیست. یعنی در محصولاتی که ویران شده است همون زهری بتولیزم پیدا شده است، یگان علامتی تغییریابی رنگ، بو، لذت دیگر دیده نمی شود. اگر ما پیشتر یادداشت کردیم که در محصولاتی که گاز پیدا می شود ما اونا میبینیم از حساب تیره شوی رنگ یا که حساب بوی بد پیدا کردن یا که دم کردن سرپوش ما اونا برطرف میکنیم، استفاده نمیبریم. یعنی اونا وقتی که مواد غذایی ترکیب محصولات ترش شده است و ویران شده است و دیگر ماده‌ای که ارگانیسم ما را ضرر میکند با اون مبدل شده است، البته اونا استفاده کردن ممکن نیست، ضرر داره. لیکن در مثال زهر بتولیزم و علامتی آشکار شونده ندارد که همین ظرف شاید که از داخل 15-20 در یک تاش باشد، یگان علامتی فرق کننده ندارد که ما اونا جدا کنیم که این خطر دارد اینا استعمال نکنیم. تشکر زیاد میگویم به شما و اظهار مننتداری بیان مینمویم برای صحبت و توصیه‌های صمیمی‌تان. شنوندگان گرامی، مورد به یادآوری است که ذخیره‌نمایی امروزه ما تا اندازه به بالا رفتن قیمت محصولات اوزوقواری از آن جمله میوه و سبزوات در بازارهای مملکت سد راه می شود. از این رو امروز که فرصت برایمان دست داده است، هرچی زودتر از میوه و سبزوات می باید به طور کنسرو و بهره استعمال در فصل زمستان ذخیره نماییم. سامیان گرامی، در برنامه نوبتی میزان اندیشه هم صحبت ما دکان فاکولته اگربیزنسی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور ظاهرشاه نعمت‌الله بودند. صحبت‌ها و مسئول برنامه من زیورشاه اکتمشاه و کارگردان برنامه موجیگل یوسفووا. اینجا برنامه ما به فرجام میرسد. برنامه‌های دیگری رادیوی فرهنگ ادامه دارد. با ما باشید.